khuleka Baba siyabonga egameni likaNkulunkulu olungileyo omuhle uNkulunkulu thembeke akakho njengawe you are faithful uNkulunkulu ophila khona siyamema nawe lesikhathi kaNkulunkulu umlele khuluma nathi khuluma nebandla lakho amazulu nomhlaba egameni lenamandla eNkosi Jesu thank you ngoba lesikhathi osinikeza sona uNkulunkulu ukuthi induma lonke lisikuwe ebizweni elinamandla manje laphakade siyangimema moyo egameni likaJesu waseNazaretha egameni likaJesu siyathandaza baba nakulengqondo we bless you vela ngamandla control uvele bonakala uNkulunkulu ingcwele akuvele wena egameni likaJesu waseNazaretha fihleke kuvele wena siyabonga baba ebizweni elinamandla leNkosi Lord God we thank you Holy Spirit siyabonga Jesus name amen asithathele ithuba ke bazalwane bami zonke indawo sibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga kakhulu ke bafowethu ukuthi nibe nathi lapha namhlanje ngale ndlela ngalolu hlobo sibonga uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu ukunikhumbuza nje ningakhohlwa ngomhla ka2 May siyobe silapha na eThekwini umkhumbane hall kungase Chesterville between Chesterville and Mayville siyobe silapha noma ungathi nje umkhumbane iyokuthatha iziyokubeka kwi location i-address okanye i-Uber or noma ngabe yini when you driver na kwi Google Map yakho siyabonga kakhulu bafowethu egameni likaJesu Kristu. Today I'm joined by the man of God enginaye lapha namhlanje osivakashele lapha namhlanje angithathele ithuba ngimamukele uzuze introduce yena mfundisi wami angithathele ithuba ngikwamukele ngenkulu intobeko egameni likaJesu. Amen. Siyafila kakhulu ke mfundisi wami. uNkulunkulu mfundisi siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Thank you so much for coming. Sithokoza kakhulu kwamukeleke ekhaya. Kwabaqala ukubona mfundisi mawasipha nje introduction yakho man of God. Abathi ukungibona ayisalochisa kakhulu ke egameni likaJesu igama ngingujantshi umona okaMasilela ngokubelethwa ngibeletha phansi eMpumalanga eStobere kodwa ilokushi nje ilokushi leli lakithi leli manje sebalibizwa ukuthi liwela under eLimpopo oluwela under Limpopo. Yes. So ukukhulunywa isiNdebele. Ukukhulunywa isiNdebele ngale. Swana or isiNdebele neSpedi esikhona kakhulu. On Spade. eStobere. Okay. Yesikhuluma nje naso. ISpedi naso ngiyasikhuluma kakhulu. Mina ngifundisa Spedi ngiyasikhuluma kakhulu. Serious. Mina ngifundisa nomufuna ukusazi. Ngizokufundisa. Mfundisi wami siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele lapha kwi-show yethu siyabonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi uzoba nathi sizoxoxa namhlanje. Hey madoda. Yeah, mfundisi wami ngithinta lapha athi hayi ngeke nami ngiyashiselwa ngicela ukufika lapha e-studio. Njalo. So nansi ke ithuba uNkulunkulu usesenze wasenzela lo. Siyakwamukela kakhulu mfundisi noma yini uthanda ukuyikhuluma lapha namhlanje ngendlela ofisa ukuyikhuluma ngayo wamukelekile man of God. Now it is the time we can have a chat ngalokho uNkulunkulu akubeke kuwena but kakhulu yile kuthintile kangaka ukuthi usivakashele lapha. Hey into engithinte kukhulu ngokuthi bengifike nginivakashele la ngithindwe indaba yokuhlalana ukuze ngibeke njalo okanye ngesikhowa abayibiza ukuthi i-divorce. So indaba yokuhlalana siyayibona abafundisi bayayikhuluma kakhulu and then kodwa ayipheli kunjalo nje ichubeka kakhulu ke manje ungidlula manje ke engikuphethe ukuthi ake ngiveze lokho engikuphethe ukuthi ke ekuvikeleni umlilo seluphephetha kangaka singawuvikela njani ngebanga lokuthi uSathana ke uzonde kakhulu umshado akawufuni umshado uzondela and then phezu komshado abantu abamane nje bahlangana kodwa kuba ihloso yakaNkulunkulu ukuthi
bahlangane kune purpose ne mission uNkulunkulu ayibeke kiwo abashadi nje just for fun kodwa ubashada ukufezakaza okanye ukuphethakaza lokho uNkulunkulu akubeke kibo manje ke ngalokho umbuso kaSathane uyawa kakhulu umbuso kaSathane ngebanga lokuthi ababili bangcono kunoyedwa so ke now lokho uSathane nakabona ukuthi umshado lo ngiwo uyawulwisa khulu ngendlela rarako abuye ke goduke uSathane enze yakhe indlela ikakhulukazi la ngifuna ukukhuluma la phezulu kwenceko zikaNkulunkulu enze indlela ukuthi inceko zikaNkulunkulu zishade wrong ukuthi umuntu angene emshadweni nomuntu onga align kule ndaba yami nje phezulu kwendaba ye alignment so na because kula uSathane abamba khona khulu ke inceko zikaNkulunkulu nezinceko kahle thola ukuthi inceko ishadile kodwa ke ishade wrong so naso engithinde khulu and then ngithi nje ngiyaqala ngabona ukuthi abobaba okanye abafundisi bethu abaphezulu abaphambili abayivezi kanti ke nathi la sala khona asange siyithole madoda so kungakho nathi savelelwa yiloko kusivelelako kubanga lokuthi sange sayithola so ke naso into engithinde khulu ukuthi ake sithi siyayicala khulukazi the coming generation laba besele bathembisile nje ngibe kosabayicale khulu at least labo ukubuyela emuva ukuthoma kahle kungcono kunokuthi umuntu ashade ayokuthoma phasi yeah so ke ingithindele because nathi singabanye ama victim abathe bahambile emshadweni for umnyaka u10 baba yafuthi bayocala phansi mhlambe before sizongena nakuleyo yalokhu uNkulunkulu abuthume khona lapha namhlanje mhlambe nje nokusiza nomuntu osibukele lapha ekhaya mhlambe ukusilana mhlambe umizoba ne question ukuthi hey mfundisi urelate kanjani kulento ye divorce njalo yeah hey mbuzo lo muhle khulu ngiyawuthanda sizoyikhuluma kabanzi umshado wami uqala ngashada ngo2012 ngakhumbula right no 2011 and then wahamba for iproject ngo 10 years almost 2021 kulapho bekade ku almost izinto ziba finalized khona and then into khona mfuna somu ukuthi I divorce I decide to divorce manje phume manje it's a process umuntu yaba khona ngaphakathi komshado kodwa sika divorceile yaba khona ngaphakathi komshado sika divorceile until iba final until aze aphume ngaphakathi komshado so mina nje kancane nje kulokho ngahle ngithi from 2017 bengasesekho mina ngaphakathi komshado lo bekade ngikuwo kodwa nisesendawo sizongena sizofika interesting sizofika so ake ngithoma ukuthi ngibeletha kuphike njalo njengoba ngikuthi ngibeletha ekhaya ekhaya sibentwana abawu9 ngomsa kaNkulunkulu sonke saphila wokuthoma nowesibili bodade phakathi kuzabo bhuti until ku number 8 number 9 kube kodwa ngosesi hayi ke besemaplazini ke insindiso mayizongena besemaplazini I think mina insindiso mayizongena was about bengisese nabo 4 years 5 years ngisakhumbula kahle kwasendiswa umfowethu number 4 sendiswa umfowethu number 4 thena sayibambile umfowethu number 4 ngimthanda kakhulu makalalela igospel ngikhumbula igospel akade ayidlala uDerek Ndemande wayidlala Derek Ndemande makadlala uDerek Ndemande abambalele lapha emadwaleni hamba ngiyobhambalana naye lapha emadwaleni ngilala uDerek Ndemande ngaleso sikhathi bengazi ukuthi ngibani ngirealize sengikhulileke namsele kusendisiwe ukuthi musi ile gospel ile ayana bidlalwa ngomfowethu ngesikhathi asasendisiwe so kubhuti kwenzakalani ukuze ayeke iphuloso kwahamba kwaba nezinto ezenzakalayo wazike kusindiswa indabele ekhabula khona indabele alikafanele ukusindiswa ne yes so ubhuti makaze usindiswa kwaba ukuthi hey
ekhaya kubabudisi kufinye la ubaba ngiqosha khona. Yes. Ngiqosha ubaba. Hayi kodwa thwala impahla zakhe wahamba. Bengisemncane by then mina ke. Kambe mina kwethu wakhamba. Wayohlala kumfundisi wakhe. Kwaba nama challenges wabuya nakasichazelako. Hayi ekubuyeni kwakhe ke kancane nakhona umuntu makawe insindiso nakawe nje kuba nje kancane until ayiyeka. Kodwa ke into engikara kungensindiso ukuthi imbewu yawela kuleyo family. Hayi na kanjani ayiwi nje kuphela. Yaye seyivuka nami ke insindiso ka I think it was 99. Asindiswa mina 99. I think 99, 2000, 2001. 2001 ngikhumbula kahle kulake insindiso yami yasuka yajama khona. Yajama khona. Ngikhumbula usesi wamakwate kakhulu. Athi Jantshi yo. Jantshi hey. Exalo trap tak. Mata. Uthi ngitrapela ukuthi ngisindisiwe. Kodwa uNkulunkulu amuhle-ke ngithukiwe nami ngaleso sikhathi leso ngachazela umfundisi engangikhonza ke ngalesikhathi ngisubmita kuye. Wangikhulekela umfundisi. Ngithi mfundisi phela uyaqoshana ngikhaya phela umuntu ongasindiswa. So ubheke phela wazi ukuthi bangahle bangiqoshe ngikhaya. Hayi ke kwaba ukuthi umfundisi ukhuleka nami isandla sikaNkulunkulu saba sihle. Bangangiqosha ke ngekhaya. Wow. Yes, bangangiqosha ngekhaya. Hayi bona nabahamba bayokuphetha izinto zabo. Hayi mina ngiyazihlalela ngikhuleke bangivumela. Lokho ke kunenye ke mfundisi into futhi engayifunda kuye umfundisi bekade ngisubmita kuye during that. Okay. Kuthi yena ufuze ube seqinisweni. Nabakufuna babelethi ibakhona. Inkinga ukuthi abasha bethu bamalanga la abanandle bayadelela banenkani abayimeli insindiso. That is why ayikwazi ukungena ibe iphadlalala iqwale family because ngapha basindisiwe mara ngapha basabhiza basenza izinto eziphuma endleleni abalaleli bayadelela yabona. So umfundisi wangifundisa ukuthi you respect them like never before. Whenever nabakufuna kuyatholakala mara bazi ukuthi ukuphahla khona awuphahli awukhoculela altara lapho sicedile ngawo. And then bazi ukuthi Sunday uya enkonzweni. So bengimeka sure ukuthi ke njalo nje mangishayisa esikolweni ngiyagijima ngekhaya emaplazini bakhona. Hey waba wayijabulela waba ke washona ngo-2005. Kodwa ukushona kwabo washona ayithokozele le ndaba leyo ukuthi yong different lo mntana because ngihlala ngikhona nakathi 1 2 3 ngikhona ngiyakuthutha amanzi ngiyeza uthethe ezinkulu ngiyeza abasangilayeli ngiyazenzela manje. Khumbula ke one day wazi wangithengela ama-battery boards yabona masine inkomo ukuthi ngiyabeka inkomo ngifaka ama-battery boards ngingangene edake njalo njalo. So ngathoma futhi lapho ke ukubona ithando likaBaba kwaba khona i-relationship between mina noBaba bengekho la lo kodwa ngibangela lokho engakufumana kuyinxebo kwabuyisa i-relationship yami ke noBaba. Yeah. Hey, mfundisi wami ziningi kakhulu lapho kodwa ngafumana isibusiso ensinisweni sivela kuBaba. Yabona? Okay. Sivela kuBaba. So ke ngiyazeqa nje lezi eziningi kakhulu mfundisi wami sizabuya sikhulume ngazo. I remember ke one of the good days usisi wami makazi usindiswa omncane omanje siyabasindisiwe ke mfundisi wami ke since ngasindiswa umsa kaNkulunkulu abasindisiwe usisi wami olandela omkhulu wasindiswa kwalandela ubhuti wami engimsale emuva hayi wasindiswa naye mfundisi khona wese ulasibona usisi wami omncane. So ngifuna ukuthinda nje kancane ukuthi sesomncane yena wasindiswa kanjani. Okay. Angithi manje ke mina uma inyanga. Mama menyanga uyasihasha ngita phengula ahlole kanjalo. Wagula ke uDadewethu omncane lo. Wa uyazi msingasindebele kunento kuthiwa liqude. Kunengoma njalo njalo sibona mse. So lokule after abuya ecudeni like beka bayenza lento le kuthiwa uyangenisa nje kuma nje ubuyicudeni uzukhambe ke nawe ke ucudisa abanye. Okay. Yabona
wabanja yilokho kumbamba lapho. Hey, kwaba nzima mfundisi wami ngisasebenza ngaleso sikhathi leso. I mean bengisebenza ke sekudala ngicela emsebenzini. Bengasekudala ngicela emsebenzini. I think 2008 ngisakhumbula kahle. Hayi. Wangifonela uma. Wathenda phela yong. Uhumbi zasubuyele ekhaya. Kathawu. Khacha phela mama ngisho niyazisebenza njani? Khacha phela ubuza phela ukuthi kuzakala. Mata. Wathi hayi nakulungi sengihachile. Kathi kahle mama. Phela wena ngisho ungichazele phela ukuthi nakubhala la nala la. Kona labo bathinde kakhulu. Yakuyibo phela. Buza ukuthi kuzakalani kodwa la. Wathi akusana plan engayenza. Angasinda umntwana lo na ungeza wena uzombeka ihlanza. Asingithi kumama phela akhe uzamazama ukuthi bakhona abanye abafundisi lapho yangapha ngenzasi umfundisi ubani yakuye okanye kulabo khona umunye umfundisi ngale kaya umfaka ispade. Wathi ngizakubuya kuwe. Semini by then semini semsebenzini semini uyabuya kimi mama uthi hayi lawo phela simunye lawo so nahluleke kimi sho ukuthi nakubo uyohluleka. So wena yiza wena. Manje sengiyathoma ngiyacabanga ukuthi phela ngathi la siza kubuya yong. Wathi sekana 3 days angalali. Ngithi manje sizokusebenza njani ngisho mina ngisindisiwe. So ke ngazazi ukuthi mina ngimkhulekela ngapha wena kumsiza imbiza wena uyamothisela. Aba ayi mathi no ngiyakwazi ukuthi usebenza njani. Iza kuphela wena. Mfundisi ngisuke ngisheshe emsebenzini I think it was ngabo 2. Nangiya Stoffberg le Strawberry lekhaya. Bengasabheke emuva. Hayi ngifike ngabo 7 ntambama. Angifike ngabo 7 ntambama ngimthole umkhari wami umfazi kaBhuti amgugile la kumbeke la. Okay. Wa beke la. Manje nami ngiyamangala mangicela ungena ekamereni. Manje kanti mkharibo kwenzakalani? Wayengalali. Uthi akalali mkharibo phela sesinamalanga amathathu sengalali. Nangikhathele ngimnikeza umona embekela. Hayi asimlalise ke empedeni simkhulekela. Bathi akahlali nokuhlala phela. Makahlala phansi lento lesiswini iba worse. Ngimbamba mfundisi ngimhlalise phansi ngenkani. Ngithi mangithi egameni lika Jesu angiraha ngiphosele lemnyango. Ngithi ayibuya nincedeni phela nibambele badle phansi. Manje phela ngedwa phela. Aba understand ukuthi kwenzekala yini. Mfundisi ngimbamba idlaze ngigada ngedwa. Khuza idemoni kaningi khuza idemoni kwazi kwaba ngo11 ebusuku. Hayi walala. Bathi yo sithoma ukuyibona ke nje. Walala ebusuku wamhloko. Bacanga ukuthi ebusuku uzavoza angavuka ebusuku. Kwaze kwasa. Beka explain ke the following day ukuthi kwenzakaleni. Uthi lento lebekade sesiswini baby it was like a tennis ball. Okay. So when we prayed yaba iya lokuza iba scatter ngaphakathi njengenhlabathi zona ngathi inhlabathi. And then ukufinyelela la ngasayizwa khona. Ay sivuke futhi sikhuleke kube right solo ke ngalelo la ngalelo wathatha uJesu waba right. Sure. Nakuma ke ekseni mayeza ithi mawa nangu uNkulunkulu umvusile. Naye athokoza uNkulunkulu kodwa yana sithokoza uNkulunkulu khulu ndodana. Nange ngimbona uma awotha ukuthi imbiza zakhe kamereni aphuma nazo bangimtshelile ukuthi singalwa asibone ukuthi manje uNkulunkulu loziphatheleni. Hayi kube njalo ngimqaqeke nalezi kade seliyaboshelele zona lezi inthukulo ngimqaqe zona ke ngekhambe lezo ngizishisa lezo. Hawa since then utathethu wasendiswa waba right. Bawabona amandla kaNkulunkulu since that day ngekhaya. So now ke mfundisi wami ke impilo yarage iqhubekela phambili ke siyakhula kufika la nathi sifuze sishade khona uyabona. Sifuze sishade khona. Hey
endabeni yokushada kubona izinto eziningi ezibe zaba khona and kwaba nala uNkulunkulu ngingakamzwanga kuhle khona yakhumbula nawusindisweko awumane nje ungene ngaphakathi komshado uyakhuleka kuqala abafundisi babe khona bakhuleka endaweni ufumana ukuthi nangambala huye na yabona so kube nezinto nje eziba khona kodwa ke on my behalf uNkulunkulu wakhuluma kakhulu ngento abayibiza ukuthi i-feeling. I-feeling yakhuluma lento isikhathi esiningi sayineglect kodwa yakhuluma uNkulunkulu sengikhulumela bona mhlangothi from my first marriage uNkulunkulu wakhuluma kakhulu nge-feeling engahle ngikubeke nje phakathi kamfundo ukuthi ngashada ngingaconnect naye ngoba feeling ufinya light develop khona along the way like uhlangana kanjani naye wena usizizwa ukuthi hayi uyifeeling ayikho sihlangana enkonzweni sihlangana enkonzweni ba right siyakhonza hayi kufinyela la si approachana khona yabona so masizo approachana khona kuba right siyazwana ke ngenkulumo kodwa ngaphakathi ngemlandula man and ukuze kube ngendlela ukuthi kunalanga athembisa khona kabili kathathu ngafumana rejection yabona ngase ngizitshela ukuthi hayi kusho ukuthi lo engingamuzwa ke lo kusho ukuthi uvuyeke lo ke okuvuye futhi manje kuphambana amakomishi la uNkulunkulu akhuluma khona ukuthi akusenguye uSathane akhuluma khona ukuthi huye mina ngithatha le yesitha ukuthi nakusho ukuthi huye because ngibanga lokuthi bekunempi aphakathi kimi ekutheni ngiamukele bekunempi so ngathatha ukuthi lempe khona ikhosa ngiSathane akafuni ukuthi la kukhona ke la kufuze ngiye khona yes so ke yami ke yaba kanjalo mfundisi wami mfundisi wami sithathe indaba sise kubafundisi kube right abafundisi bathi hayi siyanizwa ke nithi no niyathathana so ihlelo leni lijame njani sibathi date naye sizokuthumela ifamily and then mayicede ukhipha ilobola ifamily bese senza i-engagement the following Saturday then the following Sunday senza engagement one hayi mfundisi kube right umfundisi abe khona kube khona umfundisi bekhona ubhuti kube khona ubaba uSongwana ojamela ubaba base ilobola after bakhona following Sunday bandla lize ukuze support umsebenzi we-engagement bona beza we-engagement bona nabafika kusasa engagement so ngama blessing engagement yashintsha from being engagement to ama blessing ukuze ibe i-blessing abafundisi bayiphusha bathi no ngendlela sinibona ngakhona nizaze nimoshe so kungcono vele sesinibusise singalaye ngalelo la ngalelo la mfundisi wami nangithuke ukuthi ivalo leli bekade likhona belingachazeki and ivalo nalo it's a sign ukuthi something is fishy siarrangeile phela mfundisi kule engagement umuntu ozothatha uzoshuta ukhona uzothatha ithombe uzothatha ivideo ukhona cishe izinto ziphelele so ke abafundisi bathi hayi sisithatha nale advantage ukuthi no sekube sivele niyashada yes umama akekho ke ngaleso sikhathi leso kosamfuze Saturday fuze sifone ile family phela thina seseze engagement sesiyashada ke la but how singekho sithi yawo injalo injalo
Yababhlungu mfundisi family. Eish. Yakushada bangekho. Kodwa ndifuna ukuthi ushado kube right. Sambeke sibuyele emakhaya. Yaqala ngiphi lo mshado? Yo. Wayebona mfundisi kathi nesineke nani phambi kwabantu. Excuse me. Ku abantu babone ithando kuphela. Babona ithando bazi bathi you know what? Nathi siyafisa ukufana naleya couple le. Eish. Mara kubeni bangazi ukuthi leya couple ya kuhle nabahleli babubabili kwenzakalani. And futhi excuse me kwenzakalani ngaphakathi kwempilo kababa and kwenzakalani ngaphakathi kwempilo kamama. Naba together. Kwenzakalani ngaphakathi kwalomshado. So now ngoba ukuthi silahlekelwa ipeace. Ngizaqala ngitho mina ukuthi ngalahlekelwa ipeace. Once kwalahleka ukuthula. Izinto zonke ziphumela elawuleni. Ayisasekho into ezokwazi ukuthi ilawuleke. So now into enkulu engifuna ukuyithinta phezulu kwendatshana le ukuthi mfundisi wami. Nakube ushade ngendlela engasengiyo okanye ushade umfazi onga-align nento le bayibiza ukuthi i-alignment. Ushade umfazi onga-align. Hayi akukho kuhle uzakuthola ngapho. Akuna peace uzayifumana. Akuna happiness uzayithola. If kune peace kuzabe kuyi peace nje ipeace futhi ibe ngaphakathi. Kodwa ke if ayikho from within kuzoba ipeace anything nje abantu banga senzela abantu nje. Yayibona sesenzela nje abantu. So na mina ngingayibeka nje ngokusebaleni ukuthi mina my former wife bekade anga-align nalokhu mina engengikho. Because if umfazi aka-align nalokhu wena ongikho automatically kunokushayisana. Yini le bekayenza obona ukuthi bekanga-align? Angisho manje mfundisi yabona uhlezi phezu kwalesi situlo, ngihlezi phezu kwalesi. So asithi ke lesi le i-throne yakama, le i-throne yakababa. So now uma ngasuka ngale kule throne yakwazi uhlala kule. Wena baba wasuka wahlala kule yakama. Sekuphambene amakomishi. Khona ngathi lapha amakomishi aphambene. So mina bekahleli ku throne yami. Okay. Shukuthi ukubona ukuthi aka-align. Uhlala phezu kwe-throne yakababa. Angeke athembe ama-decision wena baba wenzayo. Ama-decision wenzayo ayikho neyi-one azoyithemba. Shukuthi ukuthi makathi uyaqala ukuthi uthi siyale angathemba athi no uyakusibulala la siyakhona silapha. And then yesibili angeke athembe i-leadership yakho. Sokwazi ukubona ukuthi umuntu lokuphi uhlezi phezu kwesitulo sikababa. Okusho ukuthi ubaba nguye ngikhaya wena manje sokuma. Sho ukuthi ngamanye amagama ulandela yena. So ke mina ke it was unfortunately emshado nami wokucala bengilandela yena. Kodwa ngalenye ilanga uye kwabanzima ngalenye ilanga ngiseshewe ngimbeka isandla. And then ukumbekeni kwami isandla bekuthi ngimsusa kule throne yami. Ngimbisela kuyakhe throne. So I was wrong ukumbeka isandla mfundisi yes. Akafanele mara ke ukhomza ukuthi kuphambana amakomishi. Nesandla siyaphakama. Shukuthi ngamanye amagama umuntu uzama ukumsusa lahlele khona amuse endaweni yakhe. So it was unfortunately ke if aka-align mfundisi noma ungamphakamisela ihlanza akakasokuya. Correct. Noma ungakhuluma uthini akakasokuya. Ngiyangifanisa mfundisi wami ake senze nje umzekelo ngamafoni. Okay. Una ipost lapho ku
cover akungiboleke ifoni yakho keep Porsche yakho ngiboleka Okay. ngiboleke nje i-Porsche Oh, iPorsche. Okay. uyawona lama Porsche kanjani asho kahle ukuthi afani Yeah. shothi alignment esikhuluma ngento efana nale le inezimbobo ezu4 le nembobo Oyi-1. e1 mangathatha le ngifake kuyami ifoni nongena ayingeni inezinto ezivalayo Exactly. okusho ukuthi le Porsche yalimala Yeah. and mongathatha le ngicela uyakifoni Okay. mongathatha le uyifake kuyakho ifoni iyangena iyo yakho le okay iyangena yakho le mfundisi kodwa ke la iyafita ayibona la iyafita Yes. yeah Yes. good iyafita la alignment ke yiyo ke le uyibona so ifitile mara kule yama ayifiti asithathe ke mfundisi wami sifake kule Okay. sifake kule good uyayibona ukuthi le kuthi ba kanjani ayifit ayi-align ayifit kuba ngaphi njani mongayifanga ngaphi ifoni ayisave iyawa nje Correct. because ayifit Correct. good now umzekelo bekade ngifuna ukwenzela wona yilo Yes. if akafit yabona njengoba so ayifit there's no way ukuthi ngingayenza ayikho indlela engayenza ukuthi ize ifit ifoni there's no way so if umfazi aka align there's no way ungayenza ukuze align Eish. But mfundisi like uqhubeka kanjani naye ngaleso sikhathi approach yethu usufile ukuthi hayi man konke enga-align. Mfundisi ngichubeka naye ya kune error ngiye ngakuchazela ngayo ngingasho ngithi i-error ngichubeka naye ngibanga ukuthi manje sengibanjwe umthetho angithi ukuthi phela asidivorce la kufuze kufoyedwa Mfundisi wami ngikhumbula ngisachaza ukuthi ngihleli njani ngikhumbula sekubaba ke sengifinyelele ekugcineni ngayithatha indaba ngayisa kumfundisi wami ngayisa kumfundisi wami ngathi mfundisi phela noma ngathi phela yami indaba naloku umama lo iphela la angisachubeki ukuya phambili iyaphela la hayi sakhuluma usuku bonke Tafule ngide ngisazi ukuthi umfundisi bakayephi ngasila noma nangibuya ngiphinda ngithi phela mama vele mina ngithi ngicedile wathi khona kalindodana kosa kufoyedwa ani and ngiyazwa by then umuntu ofuza afa phela yini Yes. umuntu ofuza afa futhi lapho ngaleso sikhathi leso yimi ngiyezwa ukuthi I'm dying literally so that's why ngiyobika ukuthi phela ngiyafa so ukuyibeka nje kabanzi umshado onga-aligniniko oyi-one uyafa vele kufa i-destiny everything uNkulunkulu ayibeke kuyiyafa ingafa spiritually angafa yobulungu so indlela uSathana leyo ke alwa ngayo nani nezinceke zikaNkulunkulu Yeah. ukuthi alethe okanye ahlanganise aphambanise amakomishi bangashadi ngendlela bangashadi nabantu abafanele so now ke ukuchaza ngikhupha kanjani 2017 I was diagnosed ngiyacela sake izinto engizibhalile nje la No problem. nje ngihambe ngicheck 2017 I was diagnosed get depression Okay. yeah 2017 Okay. and then I was not aware ukuthi umshado lo engaphakathi kiwo sewuze ukukhosa ne depression kimi I take it very light because mfundisi it is very painful ukuthi ungibaba ngekhaya uze uyoconsulta ngaphandle ukuthi you know what this is what I want to do in my family emzini wami ufuna ukwenza into i right na No. ngithole approval ngaphandle because ngiyazi ukuthi mangisokufika endlini umfazi uyicitha
why ayichitha akakuthembi nge-leadership and akayithembi futhi ne-vision yakho ukuthi wena uyala akathembi la uyakhona uzobafaka ngaphakathi kwani uzobafaka ngaphakathi kwamawu uzobangenisa engozini akayithembi i-leadership yakho. So ilendo le yenziwa ukuthi umfazi usendaweni wrong yena ngokwakhe naye because akathembi la ubaba lo yakho asho ukuthi usendaweni wrong. Uyabona that's why angathembi. Uyabona mfundisi wami masiza endabeni yokuthemba asibuke nje i-train wonke lama 100 wabantu bahleli lapha bathemba udriver lo yawo i-train. Bonke labantu abahleli phakathi kwe-aeroplane bathemba nje laba bawu-2 ama-pilot a-driver lapha bayabathemba ukuthi baphethe impilo yabo bazobathatha bazobabeke they trust. So now if ababathembi kufuze bangagibeli, if awuthembi i-train awuthemba udriver i-train awuthatha i-train thatha i-taxi and awuthatha i-taxi kusho ukuthi uyamthemba udriver lo yawo i-taxi. And nongamthembi udriver i-taxi uzothatha i-Uber nowadays kune-Uber ngithi yes uzothatha i-Uber nongabathembi bonke uzothenga imoto uzodrive wena because awubathembi labantu labo. So ngaphakathi komshado namhlanje kunjalo once umama angayithembi indoda yakhe not ngokuthi mhlambe uyafeba or wenzani kodwa angayithembi ngokuthi uyihloko enga-leader this family umuzi loya windawo awindawo because of what umama uzothi baba uyale umama athi siyale ubaba akathi siyale umama athi siyale. Yayibona okusho ukuthi umama akathembi lo baba yakhona. So mfundisi wami ngingahlala from 2017 sengena kuyo because kulanga discover khona ukuthi you know what angikho ngaphakathi komshado mina la from 2017. So ekhaleni kwami by then ngahlaliswa ukuthi ngisabe disgrace yabazalwane ngisabe disappoint ifamily ngisabe disappoint abangani ngisabe disappoint abantwana laba esele nginabo nonkosikazi lo izinto zo4 lezi ngize ngaze ukuthi ithi ngikhohlelele ngcinelele nyana ngingasaba nendaba nokunye nesethi ngiccinelele. 2019 yangiphinda futhi because where there is no peace then kunani lapho nanganathula ngifuna isiphela lapho nanganakuthula usho ukuthi uSathane uthethe indawo uSathane uyabusa konke ukuthula akukho and then kunani kune lack of peace and where there is lack of peace kula sifumana khona depression sifumana stress sifumana anxiety. 2019 nangizophendula futhi esibhedlela kwaba the very same thing kathi ngikhohlela lethi ngikhohlelele phela nangithi ngiyakhala futhi kubabelethi bami kubafundisi bami la bengisabita khona bebekade akusuthi bekade bangayazi nabayambe bayazi kodwa kuba ukuthi no you just need counseling they don't see beyond ukuthi kuhle la into ezizama ukuyilungisa ayilungiseki until uNkulunkulu azosenda one of the men of God enguye manje hayi uNkulunkulu wamsebenza ngempela ekungithexeni yabona ukuthekha ukubalance wangisiza kakhulu mfundisi ngizokhuluma ngayo kodwa wangisiza njani 2021 mfundisi wami ngaphindela futhi esibhedlela 2021 ekuphindela kwami esibhedlela bekuyindaba yokuthi now ngicedile nge-decision phindela esibhedlela so okuyeni kwami esibhedlela ngiya ukuthi ku-psychiatric hospital ngiya ukuthi ngiyozifuna because I lost myself by then bengasazazi ukuthi ngingubani ngiyakuphi so I went to psychiatric sengiyale 3 ku-psychiatric and you spend almost 21 days there trying to find yourself ufumana ama-counseling professional counseling
everyday psychiatrists, by as a psychiatric doctor, they come and speak to you. Bakulalela ukuthi uthini. Okay. Baze bakunikele ne-medication. Ezokwehlisa i-pressure yama-thoughts. Ukuthi manje imicabango yakho ilawulwa i-medication. Bengisele ngikuleso simo leso. Okay, before ngizolala embedeni bengiphuma esibhedlela, mangiphuma esibhedlela kwaba ukuthi manje ke angisakwazi ukusukuma. Phela nje ngilele embedeni ukudla akungeni. Manje ngiyashona ke manje. Ola ngiyakhona kumfundisi. Phela futhi ngiyashona. So izwe ngalizwa lapho ukuthi ushona Yesu yashona. Kunkulu ayibeka nje straight uya bayakubulunga manje. But then kuko ukuthi ukhetha ubulungwa okanye ukhetha i-destiny yakho. Asangathi ngikhala uNkulunkulu. Ngibeka lezo zimbili. You choose i-destiny or uyabulungwa. And kwenzeke inangedwa kuze ngishoze i-destiny. Because ngiphumela. Because angihlela lo kunaye akayiboni lento lengiyo elakayi lapho ngiyakhona and eventually ukuthi sengiyabhubha so kula ngithethe khona decision yokubaleka phuma endlini ngibaleke ngihlale lapho engikhona bengisehostela emsebenzini. Okay. Thatha sehostela emsebenzini and then incwadi ze-divorce zasala zeyemuva. Now I want to explain a little bit kancane ngizobuya ngakayiqedile ngizoyichaza mfundisi ukuthi uyenzeke kanjani. Okay. Ngizobuya futhi ngichaze nokusanginika isikhathi. Ngizobuya futhi ngichaze mfundisi wami ukuthi sasenazo. Yes. Yeah. Ukuthi uzoface nama consequences we divorce kuyini. Uzoface nani? Sizokuchaza lokho. Engakusho ukuthi ayisimnandi mfundisi divorce. Yeah. Ngingakubeka nje ebaleni ngithi angifisi nje noyedwa angene ngaphakathi kwento engangena kuyo ngawe divorce. Ibhlungu nanyana bekufanele ukuthi uphume kuyo. Akusikuthi hayi no mvele nakade bengisendaweni wrong bese kuba lula. Ikshaya kunjalo. I've got some pictures angazi mhlambe bongajabula ukwabona whereby bengilwa nelokozana ne-depression. Okay. Kuna picture lokho nohamba lapha edrobheni bakhambe bakuthatha nje ama-picture. Okay. Ngizokukhomba nje 2-3 ama-picture mfundisi wami ukuthi i-depression ishaya umfundisi abe njani. Yes. Shaya umfundisi abe njani. Eish. Shaya umfundisi adayinwele ungabeka nje 2-3. Oh yes. Shaya umfundisi adayinwele lapha. I think it was 2022. Eish. Yeah, it was very tough. Thank you mfundisi. So now mfundisi i-depression le bekade mina ingibambile ayifani. Yes, some they say depression is demonic. Kodwa mina ngingayichaza ngendlela le. It's a chronic depression. And then it's whereby uSatana namademoni bafumana khona ke manje ke ithuba lokungena but destroy umuntu completely. In other words, ngamanye ngibeke ngithi depression it's a weapon whereby uSatana ayisebenzisayo kalula ukudestroy the soul. Yeah. So now when I was depressed, mina imsipha yami le ama veins beyiblock ngifundisi sicoca nje mfundisi ngithome ngishake njengomuntu ozoshaya stroke, of which mina imsipha le ya block, and then inhliziyo mayipompa ipompa manje ngamandla angaphezulu because ingazi azindluli, of which mina iheart idinga more pressure, isebenza manje ngokwendlulele. So kula umuntu angashaya khona i-heart attack by then.
so lokushayika lokho ukuthi ihliziyo manje ipompa kakhulu, ingazi aziflow, ingazi futhi zibe distributed to umzimba, ziba ziningi ngale, and ihliziyo mayipompa azifinyelela la zifinyelele khona. So ke kula ingapompa kakhulu kula inhliziyo i-trap khona, kube i-heart attack or kube stroke. So mangizoba ngaleyo ndlela leyo kula ke fuze immediately ngiyesibhedlela, immediately fuze ngi-admit. So now bazokutreata ke esibhedlela, bakutreata ngokuthi bakunikeze amapilisi, i-medication, ezokwenza ukuthi ingqondo yakho inga-overthink, because I was overthinking on this, like ngithi nangithi ngiyolala ngiyazi ukuthi mina ngiyolala, ngiyobe nje ngibeke nje inhloko phansi, but ngizobe ngicabanga ukuthi manje sengiyaphuma, fine, bayothina abafundisi, abantwana bayokwenzakalani, cishe izinto ezifana nalezo. So ingqondo iya-overthink. So kula bazokunikeza khona medication ukuthi ingqondo le ngesikhathi sokulala ngo-9 o'clock amapilisi lamane nje switch. Awulali ni uzolala ke by then, ulaliswa yini medication. Ithathe 8 hours uphapha emekuseni, ngoba ngakuvusa lapha uphuza amapilisi layo awuzwa lutho, manje uvuka nje ukuthi awuboni lutho until le medication iziphume. Sure. Kan manje ungaphapha ubeke manje. So I went through that, mfundisi, and it wasn't easy. It was very, very tough. It was a very tough situation. So now konke lokho kukhoswe yini masingathi siyabuka ukushada nomuntu onga-align naye. Konke lokho kukhoswa ukuthi ushada nomuntu onga-align. Miphumela yokushada nomuntu ongayi la wena uyakhona. Kube iminyaka emingaki ukuhlala kwendaweni? Kuthe kube 10 years ne? Almost 10 years. So kunjani ke lo 10 years? Mfundisi wami ukutshela iqiniso elipheleleko, azikho insuku bezike zibe right mhlawumbe. Isayidi lami into engayichaza abantu ke bayikhona, because masiphuma sebantwini we very happy, mfundisi, very happy. Sibe nama occasion nje ambalwa, nami trying to find happiness, but ukhuluma iqiniso elipheleleko bengekho. Bengijabulisa nje abantwana naye, but mina ngaphakathi kwami bengekho happiness. Nakes yo yonke nje le 10 years bengekho. I remember one of the incident mfundisi wami eyakhe yenzakala. It was very painful. Uyabona, if you don't align angeke nibone ngelihle lifanayo. And it happened ukuthi ngalo langa lelo si kube an argument, and a very strong in such a way si argue until ebusuku uno wakhe uno akajiki lapho nathi zengithi no akajiki lapho no. And it happened ukuthi kuze kwesebusuku afuna ukulala yena. Hayi ngisoloko nami ngihlupha la, ngisho ke nokwata ukuzinika amandla, so ngihlupha ngithi awulali, awenzeni siyakhuluma la. Hayi zange amoshe isikhathi, wahamba waya ngale kitchen ngale walanda umese. Yebo lo mese wathi nawufika ke mawubhekisa sanga awubhekisa so awubhekisa ngapha, so yabona wangikokotala esifubeni wathi ngitawubulaya ngirakinyaki. Sengiva komnyango mfundisi ngithuthumela lapha, I think things akubulala ngangifuni. Ngizothi ngithini waphuma phambana na kitchen ngigijima ngiyobhaca kwenye ikamera, ngalala kulelo kamera lekwaze kwasa. So ezinye zezinto efekade ngibhekene nazo ukuthi abangani bami laba ngihleka nabo bebangazazi umnandi nje ya bebangazazi. And sibuye futhi sibheke ukuthi ngaphakathi abantwana if noma bangaboni
mara bayizwe argument yakababa no yenzani kubantwana leyo ikhosa a lot of damage because where there is no peace akunaphila so ezinye zezinto ngifundise bekade zikhona. I remember one of the incident bangifonele ekhaya mfundisi wami ne ngifondela ngomunye umama osikhulisile enkosini. Lo mama osikhulisile enkosini makafona uyangithethisa bangibiza brother Jantshi. Okay. Jantshi senifundise njani? Tha mama ngani? Kuhle ukuthi umama ahamba acila impuphu komakhelwane nikhona nisebenza. Ngithayi mama kahle. Chaza izinto engidlule through zona kule minyaka. Hey mama kahle. Uma kana impuphu. Thayi man. Lesiphathe sinhloni nithi nisenisweni bafonisa. Mara boka ukuthi nibhala clock kumele silukazi la. It was painful in such a way nangakukhombisa ukuthi igrocery sasiyithenga igcwala iveni ngifundisa grocery mina ngimuntu uthatha ngiyakhipha record angazi ukuthi ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ubabekela for isikhathi cishe ezifana nalezo ukuthi abantu bakwazi ukubona mfundisa igrocery angiyithenga engangiyithenga igrocery plus minus 8,000 9,000 njalo nje ngenyanga ukwazi ukubona nje. Sure. Gcwala iveni ibeyithi ngisahamba ngeveni by then. Gcwala iveni ithi uma ongibelethayo lo yena kuze abe negrocery engaka uyahluleka nje khepha nethi nje i500 ngenyanga. It was hurting mfundisi. It was very hurting but then wengana ukuthi ngiyiphushe ngenkani nangafuni bakhathi azokutshela straight athi hey umama akho hola ipensheni musa nebama babelethi bahola ipensheni so akaphile ngayo nangithi ngizozama ureason ngithi ini athi nekisi awubani bakhona bomnako nabangithi nababenze nabo kodwa ishisela mina mfundisi ayishisela bona ngithi abomnako nabo sesi ishisela mina ukubona uma naye adlile njengoba sidla khaya nayo mana akadli so iza kuphuma kayi1 inyanga okay then from day 22 so lokudla lo bengithenga ngamani ngithi since from 2015 besingathenga ukudla ngaphansi kwe4000 at least 6000 ndemnyaka kuyagibela 7000 mangizohamba besithenga lo kudla lo. Okay. Yeah, okay. 9,000, 8,000. And kwenyanga yinye. Bantwana bathathu uye yimi 225. Abantwana ngcineni banawo. Ngicela abantwana nayo bathathu yabantwana. Okay. Services family of 5. Kodwa inyanga mayiphelile konke. Yo. So zizinto bekade ngihamba through zona. Ingahle ngibeke nje kodwa ngithi ke umshado zange waphula ukuthi mhlambe mina ngibe unfaithful or yena ube unfaithful ukuthi bese nga-align sonke lezi zinto ezenzakala kulezi zenzakala because of umfazi aka-align nendoda yakhe so ngingakubeka nje ngokusebaleni ngithi futhi baningi abasesengaphakathi kwemishado bona abazitshela ukuthi yiyo kanti phambi kokubuso bukaNkulunkulu umuntu usesesingile mina wasingile mfundisi phambi kokubuso bukaNkulunkulu wasingile yethu ushadile wathi wasingile lokho ngikubona njani mfundisi wami buka la mfundisi wami nginenthombe nanzi engithanda ukukhomisa zona. Okay. Le nthombe lezi ngifuna ukukhomisa kuhle the brink, what is the brink of catastrophe la mshado uphela khona. Ukuthi umshado uphela njani uyakhumbula ngichazile ngathi senza nje ama blessing. Yeah. Senza nama blessing sathi sizokwenza manje ke i white wedding. Okay. Kwa yonke leminyaka le white wedding isihlulile. Kodwa ngomnyaka lo futhi ukuthi manje ke i white wedding ibe impumelelo. Kulo minyaka engaphuma ngawo.
Mfundisi konke beku prepared. Amarogo afitiwe. I-date iphumile. Futhi ngichaza rise into eke yenzakala ke sengiphuma. Eish. Futhi labantu bangacabanga khona ukuthi ngenzakala. Amarogo akhethiwe zonke into zi right, i-date iphumile. Date mayiphumile. NgesiNdebele kunento ayibiza ukuthi baya notice ngithi sinikela ngengubo nani nembathi siyambathisa kwembayaso umembeso. Sonke zithengiwe namaring athengiwe mfundisi. Namasudu wonke wamaphelele. Mfundisi kwafanele ukuthi amaringi umunye nomunye abone ukuthi wenzani ngelakhe nyakhe jewelry. Izinto ezasiziphethe izingubo kwamane kwasheriwa. Yo. Umembeso wonke nje wamane nje washeriwa. Kwaba kuphela nje umshado ebesithi manje ke siya celebrate izinto zonke ziba sehlelweni elipheleleko ukuthi kumakoti bebasa kwamasele basakolota ikomo yodwa uthi manje ikomo yodwa yaphelela zonke izinto ziyaphelela kwashabala yonke into yonke into Yo. and ngibanike lapho ke uphuma kuphuma mina yimi ngidecide ukuthi no angisangeni ngokuphelele yami iphelela la because of what zonke izinto lezi ngidlule kizo and nento ebisele ngibhekene nayo ukuthi phela you are dying now, like recently you are dying. So ngibona ukuthi mangenza futhi mangangena ke manje wayidwedding ngiphelele after that sengiyabulunga because ukufa kwami bese ngikubonile. So there was no way yokuthi ngingachubekela phambili, so whatever ebese nginako kwafanele ukuthi ngikhohlwe njengakho. Khohlwe njengakho. So namfundisi wami ke ekubhekeni ke indaba yokuthi kwenzakalani iprocess ye divorce. Kunezinto ezenzakalayo ku process ye divorce. I-divorce mfundisi ayisimnandi. Njengoba ngisho ngithi ibhlungu nayana bekufanele. Ibhlungu nayana bekufanele. Kodwa before lapho mfundisi ifamily eyeza ifamily sayibiza ifamily sizoyichaza ukuthi phela ke family bukani phela indaba yethu nayi. Yeah. Ushado sophelile. Khona umuntu sesoyi-one from efamily yakhe. Angimkhohlwa lo sesiloyo. Very wise. Uthi ifamily siyichazele ukuthi izinto zimenjani. And nakuso mina sengiphumile endlini ngise hostel. By then bese ngihlale hostel. Sile ngathi ngina 2 months ngise hostel. Siyichazele ifamily ukuthi izinto zimenjani. It was November. Family yakhuluma kwaba right. Bazama ukusakha bona anyway. Lo sesiwasuma wathi wena makoti uhamba nogogolo niya Stoffberg. La mzina niyavala la thatha abantwana niya Stoffberg ukufinyelela la izinto zenu zilunga khona. Ebona finyelela la izinto zenu zilunga khona. Hamba makoti uya Stoffberg ukuhlala no mama sala wakho. And mfundisi, that was a great wisdom in such a way. If bekakhona awavele bengeke mina ngachubekela phambili ngashada umunye umfazi because ukhona ekhaya. Okusho ukuthi mhlawumbe umuntu ebekade ifamily zakuthi unenkinga yimi. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Thunyaka na uphele inkolo zivala azange aye. Uphi nomama manje? Manje mama ukhona abantwana, yes. Khona umntwana ngamshiya nje endlini. And then aphuma mina ngayocela phansi. Ngaqala phansi from zero. Okay mfundisi wami bengifuna ukuchaza ukuthi after i process le divorce
kwenzakalani. So now ushade in community of property, you share everything. Yeah. Usho njalo umthetho ngithi. Yeah. So mina I decided ukuthi ngishiya indlu, furniture, everything. Konke nje bekade nako. Shiya cala phansi wastela. Cala phansi ngokuthenga umbhede, cala phansi ngokuthenga amakomishi, cala phansi ngokuthenga amabhodi. Iyodwa nje lento le i-stress mfundisi. Kodwa ke bekufanele ukuthi ngibhekane nayo leso simo leso. And by then mfundisi ngisengakabe right. Ngisathatha i-treatment because i-treatment uthatha almost for 6 months. Asiyinto nje uyithatha nje 1 week, 2 weeks. Thatha 6 months until ingqondo yakho i-adjusta back to normal. So ngomuso uNkulunkulu amuhle ngacala phansi mfundisi. From zero cala phansi. So bonke abangani bami mfundisi nganginabo. Yes. Babaleka bonke ngaleso sikhathi. La bengibadinga khona kakhulu. Nomngani wami engimthembile mfundisi wami, umngani wami engimthembile kakhulu. Ukuthi ke lo wazi nenkinga zomzamo. Wahambela kude mfundisi. Waze wakhuluma amazwi ukuthi mngani ngifuna ukukukhulekela ngikile entabeni. Uphindelele emzini wakho. Mina sikimthele ukuthi phela ngiyafa lapha. Sungiphindela njani ngiyifa? Abathi bona babuza uNkulunkulu. Bathi uyaphindela. But uNkulunkulu emuhle. Wavusa inceku. La inceku yangisingatha mfundisi. Kodwa nayana ibandla seleli benginebandla mfundisi ke engikhohle ukucela ichazana le. Benginebandla. Benginebandla esaqala sinaye umama lo bangihlala naye from 2013. Nginebandla mfundisi. Kodwa nalo ke ibandla belingakhuli. Namba behlala nje isendaweni eyodwa. One and lithi linjawo libandla liye lawa kwazi kwaba kayi 3. Kwasi 4 la seleliwa completely kula ngiphuma khona kami. Okay. Laba liwe ibandla completely. Kunkule muhleke ngasubmita. Siya konke njalo ngasubmita. Inceku yaNkulunkulu engitatayisa inceku kaNkulunkulu. Njengoba ubona intombe leza nyane bengisesenjena ngifika kuyi. Okay. Ngingakwazi nokuma. Kuseseptis. Azange ngibeke phansi wathi ke uya interpreter ke ndoda. Uya interpreter because healing yakho ikhona kona la epulpit. Awushumayeli yes mara interpreter. Mfundisi interpreter ngithuthumela. Shake because umzimba wami uqole inzayathi and ngisayithatha treatment yakhona. Bengithi ngiphethe anything nje ihlelo sami sithi. So mfundisi noma nje ngabayifuni nje ngiyathuthumela nje. Uyambona umuntu kunabantu labaphuza kakhulu abazi baphethe ama warriors. Yeah. Ngithuthumela nje ngabo mfundisi. So now kodwa ukuthi even now most of my friends abafundisi abangani babafundisi benginabo abazi ukuthi kuhle what happened kwezakaleni. So sibonga uNkulunkulu emuhle mfundisi ukuba nawe bayakwazi namhlanje ukuthi kwenzakaleni. And ke kuyo yonke lento beyenzakala indaba yinye ukushada nomfazi onga align naye. Mfundisi wami sengicethelela abafundisi nabangafundisa abo brother nabo sis. Yeah. Ukuthi number 1 ufuze uzidiscover wena ukuthi ubani. Yes. Wazi destiny yakho ukuthi ubani uyakuphi. Uzokwazike ukuthi ke uchazele upartner wakho nasele avelile ukuthi wena ubani and uyakuphi.
bese ke naye nakubona ukuthi hayi kula ngiyakhona la wena uthi uyakhona kula naye ayakhona bese umshado ke uzaba confirmed uqhubekela phambili ngemkhuleko because nakanjani if akayi la wena uyakhona labantu labashadele ku divorce nakanjani akukhonakala umfundisi ukuthi ngizawushintsha phambili saka uNkulunkulu azihambe njalo ukuthi uzawushintsha phambili nehemla mfundisi wami siyambonga kakhulu kunjalo mfundisi wami siyabonga ufakazi usinikeza bona uyaqinisa kakhulu amen buyaveza indaba yokuthi before ushade nomuntu ake nibe ne relationship yes iba nobudlelwano nomuntu oshade naye yes ngamanye amagama iba ne-alignment iba ne-alignment good so uNkulunkulu siyambonga kakhulu mfundisi wami ngenxa yesikhathi sethu sesifika ngasekugcineni maybe amazwi akho okugcina mfundisi wami into ongayisho nento ongayi-emphasize ebantwini amen into engayisho nenga-emphasize ebantwini ukuthi umshado muhle and umshado uyisibusiso kodwa into eyenza ukuthi umshado uphenduke iscam njengoba basisho nje abantu bemalanga ukuthi hayi umshado scam yilento efanele eyenzeke kithi ngendlela si experience ngakhona izinto and ukuthi kunjalo mfundisi mina uNkulunkulu ngithethe wangifaka zange kube nesikhathi ukuthi ngiyahlala ngathi ngiyaphola uNkulunkulu ngithethe wangifaka because umsebenzi kaNkulunkulu uyashesha la kimi uyashesha so into engayisho kumama zokugcina ukuthi before umuntu angashada awu brother lapho make sure ukuthi you have discovered yourself you have discovered nokuthi wena ubani uyakuphi your calling kanjalo and then kuzoba lula ukuthi bese nawe sewuhlangana no partner bese uyam explain ukuthi ungubani wena and uyakuphi because umfundisi ukuze discover sewungaphakathi komshado ukuthi wena ubani uyinkinga because uthi ngisoze discover ngaphakathi komshado ukuthi phela wena umfundisi umfazi uthi never mina zange ngashada nomfundisi kanti ke if wazi discover before so lapho umshado uma uphelile lapho let go na lapho umshado usuphelile mfundisi abafundisi they go through a lot and badinga support yaboma so abomama ikakhulukazi umama nangayiboni into yomyeni wakhe njengomfundisi akunakuthi umfundisi uzoba nepeace akunakuthi uzakhipha ama revelation ngendlela uNkulunkulu embeze ngakhona akukhonakala because nani une stress endlini nakafika endlini uphenduka somebody nakaphuma uba yilo uNkulunkulu amfunayo kanjalo so now into engingayi-emphasize kakhulu bafundisi asifundiseni asifundiseni generation ezayo sifundise ukuthi baze ufike la baze discover khona sibafundise ne destiny ukuthi ba discover omunye nomunye umuntu a discover I destiny yakhe uyinkinga ungena ngaphakathi komshado ungazi ukuthi ubani uyakuphi kula uSathana angena khona nokudestroy mfundisi wami sengiqedelela baningi abafundisi etshwaleni le baningi kakhulu and aba break kwemishado baphenduke baseve uSathana not ngokuthi bebafuna kodwa uSathana uthole iopportunity ngemishado bekade ungasingiyo and then basifumana bangaphakathi kwaleyo mishado baningi abafundisi abangasaphili impilo abangasaphili ngendlela uNkulunkulu bekafisa ukuthi ngendlela uNkulunkulu bekade ababekele ngakhona ngebanga lama situation emishado ababhekene nawo and ngona lapho yini sibhekene nabantu abashade ngendlela uSathana uletha umuntu wena wangakhuleki wabona wangena abaSathana sakubambile khona lapho umsebenzi kaNkulunkulu akwazi ukuthi ungaphumelela ngebanga lani lokushada ngendlela engase ushada nabafazi abanga align so amazwi wami wokugcina mfundisi wami sengilapho ukuthi bafundisa asifundiseni ilusha asifundisa nabasha
lokuthi nesibe yikho esidlule kikho laba bezemva kwethu bangandluli kikho, because through this process mfundisi kunabantwana ngaphakathi, kune hatred ekhona. Wena njengobaba ulahle umama nabo wabalahla nabo, abakuboni bona ukuthi lento wena ubhekene nabo ayiboni, bona babona ukuthi babushile. Noma ungaze wenzeni mara bona bafuna ukunibona linobabili. So now endabeni yokuhlonipha izwi likaNkulunkulu nokuthi irate divorce iwe completely, asibhekene ama destinies. Umuntu angashadi nomuntu ongayila yena ayakhona. Yeah. And abantu ingcebo zikaNkulunkulu, let them discover themselves ukuthi bangabobani. Yes. Bese umsebenzi kaNkulunkulu uhlonipheke ubele futhi uhlonipheke. And then ke kokugcina mfundisi futhi ukuthi njengoba nje ngikhona la kuwe, we don't encourage a divorce. Nakancane. Kodwa kuba nalaba abangene ngaphakathi kwemishado engasiyiyo. Yes. Yebo. So mina personal ngeke ngithi lo mshado uNkulunkulu angakakhipha ngecertificate sithi yiwo uNkulunkulu angakasho ukuthi yiwo. Mfundisi wami, i-certificate ziwu-3. Kune certificate abomalume bayasayina lapha ekhaya. Kube ne-certificate nosayina ku-Home Affairs sesibili. Kube ne-certificate uNkulunkulu asikhipha kusayina kuye. La uNkulunkulu athi the two shall be one, and mangabe komuntu ungayihlukanisa le. So umshado wabantu aba-align-ako abahlukani mfundisi lapho, noma uSathane angangena kuze kube ne-separation. Yeah. They are going to end together egcineni, noma bangadivorce mara egcineni bayogcina bobabili because they align, and lo mshado lo uNkulunkulu keep a certificate. So ngaloko we don't say abantu babalekele izinkinga zabo, kodwa kunalaba certificate asiphumanga. And mfundisi wami, nana kunjalo mina akekho umuntu wathi divorce. Angeke sisho bafundisi noma singawubona ukuthi hey la mfundisi kona yong ushayekile. Uphuma endleleni ushayekile mfundisi, mara angeke sisho mfundisi. Yeah. Ufike la izofika kuwe. Yeah. Ufike la izofika kuwe ube uthatha i-decision. Mina akekho umuntu wangathatha i-decision. Ngathatha i-decision ngibona nami ukuthi kuyini fuze ngikhethe phakathi kwe-destiny nomshado, then bese ngiyashona. So ngakhetha mina ukuthi hayi uNkulunkulu ngikhethe i-destiny, and ngabona i-destiny yami la ayikho la. So fuze mina ngenze njani ngiphume la i-destiny yami ngekho khona, ngizokwazi ukuthi ngifeze lokho uNkulunkulu angilethela khona ephasini. Amen. Wow. Amen. Bafowethu siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli xesha leli asiphe lona. Mhlawumbe mfundisi nalabo abathanda ukuxhumana nawe for advices, prayers njalo bakuthola kanjani? Ngiyatholakala ku WhatsApp, lamalanga ngigijima iWhatsApp. Okay. Siyakhansela na ku online, siyakhansela kanjalo ku WhatsApp. Okay. Abafundisi bami bazidingela ilokuzana i-cancellation angasithola ake ngibuke nje inamba specific abangakwazi ukuthi basithole kuyo. Okay. 061 511 Okay. 5342. Okay. 061 511 5342. Bangasithola kanti na ku Facebook, hayi bangangithola ku Facebook Janti Mona Masilela. Bangasithola nje ku Facebook, lapho siyatholakala. Mfundisi wami, asithathe ithuba sibonge kakhulu. Thank you so much, man of God. Amen. For coming ukuthi uzoba nathi lapha kule ndawo. Amen. Bafowethu lapha emakhaya asibonga kakhulu. Ngicela ukuthi sibone lapha eThekwini ngomhla ka 2 May siyobe silapha na Mkumbane ila siyobe sikhona starting from 9 ekseni. Ibe khona uBishop Pierre Ciliza
uBishop SP Ndlovu kanjalo no Apostle Svinqimali sibe sikhona lapho bafowethu egameni lika Jesu. So and then singakhohlwa futhi ngomhla ka 31 October siyobe sisedlamini multipurpose egameni lika Jesu Kristu. Yobe khona Bishop SP Zikhali, Bishop Pierre Keliza, and we are still communicating with other guests. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu anibusise. For more info 0788417844. uNkulunkulu makanigcine anibusise. Amen. Yo. Amen. Siyabonga. Amen lapha. Amen. Siyabonga. Hey. Amen izinto qala. Hey, siyabonga mfundisi wami. Hey mfundisi. Hey, hayi mfundisi, siyabonga kakhulu.